Assalamu alaikum. Onye jam. No haifi. Pai ko. Dai jam. No haifi. Jam tu. Alhamdulillah. Salmina. Kono haifi. Alhamdulillah. No haifu de bui. Pai ko ça va? To ngandi o ya jande vendredi kiki de ka. Yu ngarta yetta la. Aïe, allez là, jam. No haifi. Alors, mesdames et messieurs, très rapidement, hein, ça se passe comme ça chez nous. Pas des gars. Yarda. On a pas de bureau. Yarda. On peut démarrer, c'est bon? Chérie, on peut démarrer grand. On va démarrer sans problème, gars. Voilà, musibe, on a un pas de bureau. Musibe, on a un de assistance humanitaire d'urgence. Nous, pour kalaka wonti donc, assalamu alaikum. Ara mi salmini yom mi weltani ki on ko fota wona seeda mi jarni yo muradu mujjuru ara ko andin tingol julbe Allah be fow kono woni le musibbe ko jawo natana ara assistance humanitaire d'urgence wondude partenaire mudum be woni ko wala yon kadi surprise mola nado e weltanto sister Mariam wonti do Dakar elle est architecte tawta ko sonnajo walliti do mojo berene muradu mujjuru woni ko be humpondiri hande o holli miijo wallugo kadi fayin golde gidin ka mojo bere ara men andini mo tigi tigi on be den hatto jini e ballal ko yowondiri kon hara e de be ngure wonni ella ala hara ko hunum be hatto jini e mum hango inni wonde man dawri sta woni wadda e mbudi mi sonna pay ko e cionci mini sista no wori ko buri cionci onni hon kadi ma pinimmi parce que o ya foto an haray ko tagaro hiddo golle amen de mojjano mo hidi kadi mo hidi lan kadi muradu mojjuru pasiste woni goddo detti telephone mo noddima holli no fala sotondugol golle ma de ko anta o hidi hara mi do weltani ma sista mojjano. Gros bisous à toi sista Mariam depuis Dakar. Je t'embrasse, qu'Allah te donne assez d'argent, beaucoup d'argent. Yo Allah okkore jawdi labude burini yo Allah okkore jawdi uunde hara okkore miskina be kala mo yuda yore lawongo. Hara je vous dis c'est ce matin que j'ai échangé avec elle. Elle décide ça fale ma ko fale yang. Ce que tu veux là je fais pour toi parce que il faut que je t'honore. Vous comprenez? Alors ce matin tu peux t'approcher un peu. Hara ete dugal le modo musibe. Elle n'a pas manqué de m'envoyer un montant de 16 500 000 de nos francs guinéens. Je dis bien 16 500 000 de nos francs guinéens. Sister Mariam, elle a que ses 35 ans. C'est Talbarka qu'elle te récompense, qu'elle te donne la chance de progresser davantage, mon amour. Alors, Dimboudi, mini yomi so da moto, fi de bengure. Et ni tibe ga flower nga dibe ga sare. Et yobani be fi lebbi jena suudu. En yekipi sundu kono hidon andi ha joden hebali goddo wondo e mabbe parce que be balle arde hara fi defangol be huppana ko e paykoy kippa be wonda yo gorko hara ko sonnajo way wadu mille ko bi jombaado bi wata dum do parce que mi mari kadi golleji gono ton hara ko wadi yari ko fi on jomba jodo ko ma dabbe ko wadata ko mbudi fi dépense ji di hara e teddugal mo yumma en tenega awa jodo do awa ne hara o moto do ko mojo bere amen ne partenaire be amen men sister Mariam woni ko sonni men o moto hara fiyo men wallitor fi dépense mo ngon hara o do moto men sodi mo inde mo hara ko teddugal mo barka Allah beydu barka Allah barke mengol Allah ko amen barka e pane yajjanade on ne joldo barka Allah goddo ko goddo welti wonen o wiata habbela aden aljanna hara ko teddugal mo musibbe hara o do moto o do non na gartodo do déjà men dabbi ko dogina moto won kisan hara kadi monsieur Jibril Bari be heldino men mbudi kambe kadi fiyo men wallitor golle gidi men dettuno don kadi mbudi men nabi fi plaque moto men nabi kaydi gidi ka moto gidi moddinte to hara be wadugol plaque moto rundu hara be wada e plaque parce que moto do ko taka sa do plaque ala o moto si golle ko mara plaque no wodi hara non kadi men hebi jango si Allah jabi lendi be wara e plaque kono jango be jonna e kayjidi ko holli kon hara motor no wawi wadde golle munde e faltoniri haray non be dabbi gollowo ka moto do haray recette on no wodi par jour 70 000 biro nanega 70 000 recette on haray woni par jour fi ndu motor ko do metta dépense ji monni ko hedditi ko mais épargne fi be ngure monde e faltoniri bien haray ko teddugal le mo haray non kanyum sagata biddo mon on e bayo wala wadde golle fuy
hara si tawi woni o moto ɗo hara a yaaday e wonɗo doginde motoru ndu an kadi ekkitoɗa kono hara ko teddungal motoru ndun ko minen jonnimo par ce que ko recette wondi men moto nayo soode joƴƴine tun ko fii dépense ji ɗi nga e fii ko wallitoren ka famille a faltade ko ɗo golle maɗen ko ɗo hara ha ekkitoɗa ñande goɗara wawani hoorema siko sima rondete sa rondeke ɗum non ko hakkude ma anñe maître joma on ton on jittay to minen ko recette ji amen ɗi wondi men en faltoniri o kañum sagata on ni il faut que tu viennes ko mara nene haɗa o kañum sagata on ni haɗa o kañum sagata on ko oɗo men woni jonde motoru ndu haɗa ko ɗo woni hendade motoru kanko woni doginde haray oɗo sagata haray min halfinima mo haray ko ɓeɗɗo ɓeɗo ko fi Allah min yiri ɓe ko Allah woni sabu minen kadi na dole amen minen kadi ko jikku ma waɗi hammin jonnuma moto par ce que min mi anda mo panni me ɓay mo yaaya ka suudu an ƴogal gollan hari mo doginde moto mo yaaya ka suudu an ƴogal gollan ndiyam on faltike kanko ƴogantala ndiyam adalan ka suudu an ko jikku makko mo ƴo waɗi ɗum ɗon haray min ɓurtima halfinde min halfinima kadi oɗo kala ko yani toon yandi ko kañum makko woni yadde waltoɗa men fiinu kankal ñande goto hara o wawi nani barka barka Allah waɗ barke ɓe gorde nani barka min weltike barka 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 yo nene ɗo ko mara komi wallatina hunde wotere yo Allah yoɓɓu on ko ɓuuri e moƴƴude Allah ko ko ɓuuri comme moƴƴude yo Allah yoɓɓu yo Allah yoɓɓu en fuu men ori ndongono fi honno ko waɗanɗonmi ko ko Allah tun wawi on yoɓude somi duwi keɗo mi falje oh là là ko ɗum min kay mi wiya hey allez on marque la pause mo Allah yoɓi no ɓuuri woni fi Allah oui ko lutti kon fof ko Allah ah ɗum ɗo ko fi Allah fi honno ɗum ɗo ko fi Allah woniri ɗo on koye nder ko taw ɗum kon aaden ɓittike ha hewtiri ɗo ni tawi hande kadi programme ji aaden ni fof boni ɗo ko mari komi wowla ko Allah wawi on yoɓude Allah waɗa barke mon e ɓe gurde fof miɗo duwani miɗo weltani amin awa haray kadi min okkama ɗo sonnaɓe nala falan jombude ko faala jombude jayi a dankoto mi dankoto sell a yurminayi fotano a piyata fiyata mi yennata mi jeeje so mi jeeji gasali mi ɓurta jeejude goɗɗon goɗɗe maɓɓe ni awa jaaji ayyoɗo mi yimo jaaji ayyoɗo kadi mi yimo kaya mi yimo jaaji miɗo sutti moƴƴe Allez mes amours, ça se passe comme ça, nous sommes en train de... Ayo ka? mi yimo Goɗɗo on ni mi yimo jaaji goɗɗo on ni nam way ɗiɗo ɗiɗo taw jon noon ko ɓe nayo habbo mi hollama ɓe yakati allez on vous revient tout à l'heure ino ɗo kadi ɗo kattanmo awa jaaji ay kattanmon ɗo mi yimo habbo noon mi hollama naya bo on nan awa jaaji on marque la pause ɗo jaaji ɗo programme on fof hani min miɗo ɓaawa mo hare ko laaɓi poy ko fewjan ɗon lanɗo mo ƴettan ɗon lanɗo o tippini barke ɗum ɓeɗo noon tato a yino ɓeɗo nayo noon mi ɓeɗo nayo fof min jombi oɗa yiɗi ko weli on o welila aw joni hollan en ɗiɗo ɗo gunɗo ɗo a yimo jaaji mi yiyo na oɗo mi yimo a yimo ka mi hollima ɗum ɗon ka a yi oɗo kadi ka mi yimo a yi oɗo kadi ka mi yimo a yi oɗo kadi ka mi yimo wonɓo e maɓɓe ɗum anni e yiltite wasi hawri e makko min nawankoɗo ɗum bambali maji joni ɓen sonnaɓe nayo ko mo ɓurani on koko ɓurani on womin no ɓurani miɗa andi toujours ko e wallugolla mon ɗo miɗo weltori tawi fi on wallilam joni Allah moƴƴi amin haray joni hontoni baba lawo ɗo
Nengi ko cewngol ne kotira gamme ko cewngol woni benno ka gorol woni awa joni on humpodira e maɓɓe o golla men e faala humpodirde maɓɓe men hewtinaɓe ko men faala ko ɓay minen komin wawi ko wallugol on haɗa kamɓe hikkoto e so fiyo men naɓu goroje ɗe awa jaaji joni noon ɗo ñande mako ɗon wonde mi yawton fiyo men yiidu fi programme jango awa jaaji awa haray kadi nde miɗo yaha toon kadi mi nodda mi wayno ɗum ɗon kadi haray ko duwa hiɗa andi debbo piyetake miɗa andi hiɗa andi noon debbo nawletake pandi anande ɗum sa hiiɗi ɓeygu ma hollay ka suudu nawlingu moƴƴa sa nawli ɓeygu ma hande feere wala goɗɗo naɓɓa e mo a nani a jaɓi en faltodiri ɗawa e jiggol ɗama e wultude debbo kono debbo mi wultirte ilandikama mi piyata mi yennata mi jeejay si mi jeeji gasale mi andi o tino sicci ɗum anno to mi yahay si mi arti gasa mi tawa ɓernde nden ɗoytiki mi yewtam kono toujours hollugol forsay ɗum ala toon ma hoyre ma sonko ɗum ala toon moi mon frère est civilisé je vous laisse visionner la vidéo là je vous dis là chez nous là c'est la paix alhamdulillah merci beaucoup weltike moƴƴa mi salmini on musidɓe ara meɗen welti moƴƴa meɗen salmini on haɗa joni biro on jarama nani haɗa julɓe Allah ɓe fof salminama sista Mariam gros bijou I love you ƴawi ɗo taw ƴawi ari huɓɓinana o imorono bien merci